modernom šahu se susrećemo sa situacijama da suptilna promjena pozicije sa jednim ili dva naizgled bezopasna poteza može napraviti razliku. U primjeru iz partije Adams-Radjabov ćemo se uveriti upravo u to. Dobrodošli na Šah Plus kanal. Crni ima slabosti po svim stranama, ali ima i pretnji. Na primjer, ako bi mu bilo dozvoljeno da odigra lovac C5, lovac uzima lovca, dama C5, šah, kralj F1 i dama B4, dvostruki napad na pešake na polju F4 i polju B2. Međutim, beli je na potezu i odlučio se da odigra skroman potez kralj G1, da bi se partija nastavila već pomenutom pretnjom crnog, lovac C5, lovac uzima na C5, dama uzima na C5 sa šahom, kralj H1. Beli je odigrao 3 rutinska poteza. Međutim, da li uočavate razliku između ove pozicije i one prethodne? Beli kralj je sada na sigurnom, za razliku od crnog kralja. A kada je kralj na sigurnom, beli može na miru da planira kako da napadne. Recimo, slaba tačka crnog je pešak na polju E6. Beli može da igra B3 sa nastavkom lovac C4. Recimo, može da dovede damu na polje G7 preko polja G4 ili čak da nastavi napad po sasvim drugom krilu i da igra top sa A na C1. Zahvaljujući kralju koji se sada nalazi na polju H1, prethodna nejasna pozicija se pretvorila u dobitnu poziciju za belog. Crni je nastavio sa planom i odigrao je dama B4, nakon čega je beli odigrao dama E3. I sada nakon ovog poteza crni je odlučio da odigra dama A5, ali pogledajmo još neke varijante ovdje. Da je crni uzeo pešaka na B2, usledilo bi top B1 i crni bi izgubio topa. Ili recimo da je crni odigrao dama B6 sa namjerom da razmeni dame, usledilo bi dama G3, kralj F7, B3 sa planom da lovac dođe na C4. Crni je odigrao dama A5, usledio je potez B3, lovac D7, lovac C4, top D8, top E1. Beli sada vrši pritisak na pešaka na polju E6. Zato se crni oslobađa tog pritiska igranjem dama B6. Napad na belu damu. Beli odigrava potez G3. Ali da se vratimo potez nazad, kako bih vam objasnio zašto sada beli ne bi trebalo da uzme pešaka na polju E6. Ako bi sada beli uzeo pešaka lovcem na polje E6, usledilo bi dama uzima damu, top uzima damu, lovac uzima lovca, sledi potez F5, nakon čega bi crni mogao da odigra potez top D6, recimo uduplavanje belih topova, ali i crni bi mogao da udupla. Beli jeste u boljoj poziciji, ali ne toliko dominantnoj kao što će biti nakon što je odigrao potez dama G3. Dakle, beli je odigrao dama G3 sa pretnjom da dođe na polje G7, nakon čega je crni odigrao top sa D na G8. Beli igra dama H3, pretnja je lovac uzima na E6, trostruki napad je na ovog pešaka. Crni je nakon ovog poteza predao, ali pogledajmo šta bi se desilo da je recimo odigrao F5
Nakon tog poteza dama H4 bi usledilo sa šahom, kralj E8, top sa A na D1, top G6, dama H5, vezivanje ovog topa, dama F2, pokušaj crnog da pripreti, ali bi ovdje beli imao odličan potez, top E2 koji brani praktično sve. Crni bi mogao da uzme pešaka na F4, ali konačno bi pao pešak na polju E6, nakon čega bi crni mogao da odigra potez kralj F8. Naravno, ovdje uzimanje lovca ne bi bilo dobro jer bi usledio top. Uzima napad na topa koji svakako pada, jer beli sada može da uzme i ovog topa i ostaje sa topom više. Nadam se da ste uživali, ali i naučili nešto novo, jer u šahu uvek ima prostora da napredujemo, a to i jeste cilj mog rada. Pogledajte ovaj prethodni video, vrlo je poučan i vidimo se uskoro, želim vam sve najbolje.